أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. آمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Rabbi şu kasiyetli Kur'an'dan, tilavet Kur'an'dan faydalı olan sohbetlerdi. Gözü ötüp ketken muftimiz Murat Alacı Jumanov'tun ruhuna şu Kur'an'dan faydalı olan sohbetlerde hadiye kılıp bağışladı. Allah rahmat kılıp günahlarını keçirip jatkan yerin jaylı kılsın, jayını beyişi kılsın. Ошол биздин чогулушубузга ушундай болуп, жакшынакай болуп, чогулушубузга себепкер болгон кишинин Аллах Таала ажырларын көбөйтсүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан ким жакшылыкка себепкер болсо, аны ээрчиген адамдарга берилгендей сооптор берилет деген. Ал кишиге дагы жакшы сооптор барып турсун кыяматка чейин. Үй бүлөсү менен, бала чакасы менен тынч аман болуп, балдарынын дагы өмүрлөрү, рызыклары кең болсун. Daim Allah Teala kolda bilgen olsun. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina